Ja sam ustao, oni još uvijek spavaju, ali šta ću, neću da ih budim, žao mi je jer svakako ne idemo rano za Mostar. Iako smo jučer možda imali u planu da odemo rano, ali ipak smo se dogovorili s Prohom da znači ne ranimo. Tako da ćemo tek nekad tamo oko 5-6, najvjerovatnije da ćemo čekati Indira sa poslom. Ukoliko on ne bude imao puno posla, ukoliko bude onda ćemo mi otići pa će on doći za nama. Jer svakako smo odlučili da ih vozi i on, i ja, i Proho, i svi. Uglavnom ekipa, ja idem sad da popijem kafu do kafića i da nešto doručkujem dok se oni probude. Trenutno je negdje oko 11 sati ujutro. Ja sam jutro već iz editovog klip spremio sve kako bi mogao bez obaveza da krenem u Mostar. Zapalo mi pitije za zubra. Dajte ja te iščečkam, molim te. Evo nas ekipa, mi smo spremni. Sad idemo za Sarajevo da se nađemo sa ostatkom ekipe, sa Prohom, Edom itd. Onda zajedno iz Sarajeva krećemo dalje za Mostar. Petra. Svratili mi malo na nargilu prije nešto krenemo jer imamo vremena, jer smo relativno rano krenuli. Ustao smo u 6 iza podne. Indir će doći malo poslije za nama jer je u poslu i kasnije će nekih možda sat, dva otprilike. Možemo da krenemo do Prohe i ekipe. Se vratio na benzinsku pumpu, uzeo po benzinske pumpe iznio frajer. Ko da ćemo na more. Ali dobro, nije na more daleko. Došla blenda, to vam je ovo okolo za navigaciju, da mi ne strši, da nisu rupe. Ovo će biti tamam. Ovo će biti super, Čekaj, sad moramo je malo izvaditi sad. Gdje si lijepi? Gdje si lutkice? Moram sve izvlačiti, GPS i Bluetooth. Može li ta blenda? Mora mi GPS i Bluetooth, tamo mu je provučen u kasetu. Vadimo sve van! Tu dvoj odmah vrati ovako da se riješimo. Čak prvo ti vidi, može li? Mislim da će se morat ona malo rezati. Pa šta si ti naručivo? To je 2 dinara. Vadimo sve van! Mislim da će se ona morat malo podkratiti. A ne, šta podkratiti, samo ove ba unutra, odrezati to je ova 2 puta. Ti odbijaju, jel? Jel to butu naručivo, to ne može biti. Blenda nije legla baš lijepo, morat ćemo da režimo ove dole i to. Ali nema veze, to ćemo sret na vikend, nećemo to sad upola puta. Čemprate na žalu? Shopping time. Koliko nam je? Čemo ćevapu uzmati? 4 kile ćevapa. Nemo da 6. 6 kila. I ja sam savio. 7. 42. Jerko, jesi ti palio roštilj? Stigli smo. Čao, čice. Tu je dole jezero, samo što se ne vidi. Evo tu odmah ispod nas. Tamo je jezero, ovdje je kanal. Znaš šta mi je? Petra, volim te. Ovo sam sanjao, bogam. Baš sam sanjao ovaj trenutak, govorim evo da je jezero i da vlogujem i to. Deja vu, brate, Znaš koji osjećaj, brate? Sanju sve majke ovako da vlogujem, da sam rekao jezero. I ja bombe neka bacam po klipoma. Kaži kare. Ja puno... Ne, ali dobro, ne. Ozbiljno, ja lažem. Ne, ali ozbiljno ne lažem, boga. Ne lažem po klipoma, boga. Ubačite ovo, hoćete ubačiti ili ćete rezati? Hoću, ne ozbiljno, ja volim lagat puno po klipoma koji ti. Gledaj roštilja. Ali tu slow motion. Možeš janje jarane ispeći. Jel to jangija kaja? A znaš koji ko? Dogovorio sam njemu. Ne mogu. Evo, hoćeš pokrenuti ljudi. Hoću. A stijite kameru. A znaš da ti ovo znao čitav noć pucat? Čekaj, jest. Ali ti se tresni dok snima. Ne. Šta se dešava? Čekaj, šta se dešava? Nazvali smo Indira već koliko? 2 puta, evo, jednom. Ne, ti si ga nazvao, šta ti rekao sad? Nema, prošao sam. Da reci ba, ispričaj. Za kameru. Ne sjećam se, brate, evo. Hvala, Jara, nije problem, boga mi. Ne. Šut. Jess, dokle si? Prošao Sarajevo, vozi za otput. Na šta si mogao svrati, da vidiš negdje neku šišu nam skontat? Prošao Sarajevo, Neda, dragi. Pa u Sarajevo, hajde otiđi u Argelini, ba ima u mene Jaran radi, Ali Neda, prošao Haman u konjicu, Bog te ne vidio. Ne, veze, ba haj vrat se, daćemo od Zagoriva, tako je problem. Pa neću ba da mi milion daš i slud ti, bola. A deba da imamo nargilu, brate, ba de molim te. Pa Neda, slud, neću alan, prvo što nisam sam, drugo što ne mogu da rane. De molim te, brate, ba haj meni. Auto sa mnom, bola. A znam, ali neko on ide, brate, hajde se ti vrati, molim te, daću ti ja pare, daću ti sve, ođu Boga mi. A
A bola ne da znaš da neće pogotovo Argeliniju niko to da. Da će, imam ja Jerana tamo radi. Sam rekao da dođemo. Nemojte se zajebavati, Jarane, neću mi nikako to uraditi. U Hurem onaj, vidi, nije Argelini, gdje, onaj Hurem baš što smo bili, znaš? Kod Dine onda, što sjedimo s prohom uvijek. Samo vrati. Haj molim te. A jebote nargila pa nije farz, Jarane, pa. Aj brate, zajebajmo, taj čo. Jarane, pa nije. Ajde, zajebajmo, daj. Kad nije faze. Nemoj ma, Jarane. Ovo je gačima, brate. Nemoj, Albanac, brate, vod, hoć da te kusnemo glavama. Čekaj, nije kad baci mogli ufati. Nemoj jebati, nemoj! Nemoj! Ne, bježi! Bježi, nemoj, pukćeš me! Nemoj! Sad ga! Ne može ništa, sad ga! Gdje ćeš, Bila, gdje ćeš? Nemoj! Pusti to! Skiralo se glugla. Skiralo. Ne može zabavat vušu. Indire! Koliko si napunio followera na Instagramu? Još nisam 30. Ne volim vas nikako. Šta nisi? Još nije 30. 1000. Gdje ćemo? Daj riješite ljudi te 30.000 na Instagramu, Indiru, daj riješite to. A možete li mene riješiti Italo Nation Worldwide? Nemoj ti njemu ne rješavati ništa. Marš! Umjetničko djelo. Šta drugo za mene? Ćao dječaci. Snima. Indiru. Snima. Evo nas, legli smo, na drugom smo spratu, ja Indir, soba do nas je Proho i njegov prijatelj. Dole ispod je ostala ekipa, Buto, Vanimi, Kaja, Nerko i Mensa. Uglavnom ovdje smo na vikend, se roštiljali smo čitavu noć, onako malo smo se zezali, pričali, to uglavnom chill dan. Prije Mostar Street Race-a, sutra je Street Race, znači mi, odnosno moja ekipa se takmiči u stylu, znači ono, izgleda automobila i to sve. Znači ne takmiče se u trkama, u samom znači Street Race. Muzika, da, DB i tako to. Ali zato sljedeći iz Ivinice Street Race. Ali zato u Živincama se vidimo, u Živincama ćemo da prijavimo Una na Street Race, utrke, ovo jer su utrke mnogo zanimljivije. Nažalost ovaj put nam Uno nije bio baš spreman, za Street Race ima dosta posla na njemu. Ili nam turbina otišla, šta je? Pukla turbina popola na Uno. Ljudi, Una možete očekivati u Živincama na Street Race. Kad je Živinca Street Race? Za 2 sedmice. Za 2 sedmice, otprilike. Čekaj, kad nam je onaj fest? Ne ideš na fest? Idem na fest, stvarno fest je sljedeće sedmice. 30. Pa ja, Živince je 5. Pa ićemo. 6. je Živince, tamo Ićemo, idemo u Živince, idemo u Živince, a vidimo se u Cazinu 30. A vidimo se u Tuzli. A 5. 6. se vidimo u... Tuzla je, evo mislim sad. Kad je Tuzla? Pa sad kad je fest. Nećemo stići onda u Tuzlu, ne znam. Ja odu. Uglavnom ljudi vidimo se u Živincama, jel tako? Ma vidimo se svakdje. 5. vidimo se 30. u Cazinu, bit će nas posvuda. Uglavnom, sutra Street Race Mostar. Iskreno se nadam da ste živjeli u vlogu, ukoliko jeste ostavite like, ostavite subscribe na kanal. Mi se vidimo ponovo sutra mnogo uzbudljiv vlog. To bilo to ljudi, lijep pozdrav svima i čao. Kad ovo kihanje bude.